دم باش خوندکارین زیرک و چاوانه روشاوه چیز ماموسا سومیا بارم ماموسا زامسی جواکی رفاشش شخوامی ایرو وانه یخوای دیم دیده شیردوی هم ده امی ببن وانه یخوای یکم عمل سر گردونی آخبین عمل سر گرستیر کار آخبین اف وانه یامه و وانه این ورنجی امی وان گرستیر کان یک بیک امی شروعه بکن يعني ام دكارن ام بيجن وانا ما يا ايرو بدوام كرنج وانا ما يا بوريا ايرو امي برنگ كي برفره امي لسر روكي باخفن روكي شوية جرستير كده امي دس بيكي امي دس بروكي بكن وهن بهن وانا امي با جرستير كاجيشا امي ليكورين بكن وامي شروبا بكن روك دما ام بیجن روک چی تی برچاوی مه دجی دروناهی تی برچاوی مه و دجی گرماهی جی تی برچاوی مه روک روناهی دجیانی دروناهی تی برچاوی مه و همان دمیره گرماهی جی تی برچاوی مه امکان ام بیجن روک بنگها جیانیه روک دبه بنگه جیانی را چافکانیا آگرماهیه و چافکانیا آروناهیه شوی جهه کی پر گرینگ چی دیزه دچیبون و جیان کرنا زندیان شوام تکارن بیجن روک چیه روک چافکانیا روک چافکانیا روناهیه و گرماهیه و گرماهیه دفرده ما قلت رولا كيجي جهة كي بيرجرين ده تشيبون و جيان كرنا زنديان جهة كي بيرجرين دقرا ام بيشن لغوري ليكورينا شخو مدوانا بوري دجي مبر لغوري ليكورينا دوي تماني روكا ما تماني وي چه سيد نزي 4.6 مليار سالة تماني روكا ما لغوري ليكولينا تماني روكي نزي 4.6 مليار سالة اف آگاهی لغوري ليكولينا روك بخوا پر گرمه دمان بین روک ام بیزانن گو پر گرمه جگازن ایکو دشوتن بیک تی روکا ما پر گرمه جگازن گو دشوتن جی بیک تی شخوا ام ببیشن دشکل خواده دروبا خواده ام بنیرن ام ببینن وک گوگه که جی آگره شکلی ویده وک گوگه که شکلی ویده وک گوگه که جی آگر تی شخواد هن جاران جی گو ام مروف لروکیب نارن وک دقان لستروی دبینن اف دقانا سدماوی چیه؟ سدماوی نهفسنگیا دگرماهیا روکیده اف دقان سدماوی نهفسنگیا دگرماهیا ویده تیریج روکی ام بحثا تیریج روکی بکن خطرية كي سر خطرة يعني تيريجن روكي سر تندرسيان مروفان دما كو مروف بخوازة الروكي بنارد بيكو آمورك باراستني هفش بو زياني نكهنا جاوي مروفان جبوكو زياني تيريجن وي خطرية بينا سر تندرسيان مروفان هنا جبوكو مروف الروكي بنارد پیدویا و ناف چه هیه آموره که پاراستنا جاوی مروان هیه شوا روک يعني ام بحثا تفجرة روكيشي ام بكن روك دو تفجري وي هنا دو تفجري تفجرة روكي تفجرة روكي شوا دو تفجرين هنا
tevgera yekemîn rok li derdora xwe digere. Tevgera yekemîn, tevgera yekem tevgera rokê li derdora xwe. Rok çawatke li derdora xwe, rok li derdora xwe tev digere, ji xwe tevgera wê ji rojava ber bi roj hilat ve tev digere. Ji xwe carekê yan jî em bêjin gera a rokê di cemser û di nîvqata wê de newek heve, tevgera wê newek heve, ev jî dibe nîşanê ku rok ne tiştekî hişk e. Rok ne tiştekî hişk e. Em ê werin tevgera duyemîn, ji xwe tevgera wê ya duyem di nav derya stêrkan de, ji xwe di nav derya stêrkan de ye, bi derya stêrkana jî tev digere. Em dubare bikin, em bêjin rok jêdera a ronahiyê ye, yan jî çavkanîya ronahiyê û germê ye. Rok pir germ e, ji gazên ê dişewutin pêk tên. Roleke pir girîng, cihekî pir girîng di çêbûn û jiyankirina zindiyan jî dilîze. Em carnan ser rûyê rokê em dibînin, em wek deqan dibînin, ev jî tê wateya ku nehevsengî di germahiya wê de çê heye. Ji xwe tîrêjên rokê xeteriyekê li ser tendurustiya mirovan, yanî digihîne tendurustiya mirovan, ji ber wisa jî ku mirov bixwaze li rokê binêre divê amûreke parastinê deyne ji bo ku ziyan negihê çavê mirovan. Ji xwe em bêjin du tevgerên rokê hene. Tevgera rokê a li derdora xwe, ji xwe rok li derdora xwe jî tev digere, ji rojava ber bi roj hilat ve tev digere. Ji xwe gera rokê di cemser û nîvqatbira wê de newek heve, ev jî nîşan de ku rok ne tiştekî hişk e. Tevgera wê a duyem jî em behsa tevgera wê nav derya stêrka jî em dikin. Wisa xwendekan û wana me bi dawî dibe, wisa em me hin agahî me li ser rokê mestan. Ji xwe me gulgorê lêkolînan jî temenê rokê 4.6 milyar sal e. Niha em ê pirsê xwe yên nirxandinê em ê bi hev re çareser bikin. Niha ji xwe em ê pirsê xwe yên nirxandinê çareser bikin, di pirsê ceme hene. Pirsa yekem divê çi dibe, rok çima bingeha jiyanê ye, ji ber ku çavkaniya ronahî û germahiyê ye û di çêbûna jiyankirina zindiyan, di çêbûn û jiyankirina zindiyan ji xwe cihekî girîng digire. Li bir pirsa me ya duyemîn bêje çend tevgerên rokê hene binivîsînin. Me berî niha me got du tevgerê rokê hene. Tevgera yekem ya li derdora xwe ye, tevgera wê ya duyem jî di nava derya stêrkê de bi derya stêrkê re digere. Xwendekarê me zîrek niha em dibêjin dawiya waneya xwe. Em hêvîne ku we şêwayekî serkeftî wana xwe girtibe, heta waneyeke din û bimînin xêr û xweşî be.